अतुगदी अखोगी चाहिए नेक्स्ट 12 years मखादा लागतोनी हजिसे कीर्तन हौरनी हाना मैम लाइ खरंबा हौनरे जिक्सिना कीर्तन अहम्बा पाला अहम्बा हौदोरिमी सिदा कीर्तन जागदबा पाला यागदबा मैम सुलाकनरे Tata, tata toro, cici tata tata. Ega pure, tercipta, ega rokas tercipta. Kemudian hari bulan lima hari ini sesuatu majasi. Hakim itu dah pergi dalam Quran ada juga sesuatu majasi. Gula do, mulai pering asang gitu, kue itu bergerakkan, mulai pering bener. Mulai pering macam mana tu? Hello, मैम नशीगी अखोई लकाई गुरु कीर्तन दा गुरु कीर्तन की ब्लॉग दा मैम बुतारम ना उपचारी सो मैम दा अखोई लकाई गुरु कीर्तन की ब्लॉग कमाई तोरी यंगन के अदुगा इगी तुंग दा अखोई चचेगा हाय तोरो अखोई चचेगा नेने का ले नमदवी हजिक नमदवी साई हजिक चचेगा की छोबी नमगी के अदुगी मखादा कोना मैम दो वीडियो दा कशी थेंगना रही ना फजना हाय के तोरे से बच्ची छाय तोरे के गिना तू हो गले बो के तोरे के नय आज पना देई बोले ना फजावना नय किसे नेने साई जा हावरबो साई जा मता दी होय चचा दे हजेबा Shagolai hawa shulore, uti shulore, mata cherbane, khode ne wala ne ma mata cher bagata. Namage lempo. The shabi home no shakai dino, kambala kai gino. Ha? Hai dona. Kambala kai gino noy. Lama bajar gi. Chakchara po, prasad chara po noy. How were Get Nashin Taladagi, again now, Imon, Masha Korbala. Nungai Vara Kai Kiton. Huh? Kai Kiton, Nungai Vara.
con xe lẽ rồi. Akwai la kai bakang macam ini thawak me ama suna la se masak som bhaja bani aba. Nayok da kari helu ni. Ruki gala re. Ruki rungai boro handa ki guru kiton. Ruki di masak bhaja bana lore. Rokda apka se Ruki ki number piro hai. Lakhi nangi lohom bagi akwai first time guru kiton ni rungai boro. Akwai di lakhi je thawak ra sira ke danda khara ni. Akwai me group picture namme bakada me am ka se akwai kiton je taksa me bakada me apna group picture. Ane hai to ramta akwai la kale ta. Guru kiton nu kale mo handa ki. Namcha apa je mana lore? Nang ada mo to jahan ke guru kita. Ini nang ada mo kan handa guru kita. Smina lore. Nene pam darabo.
thôi cái tin sẽ dễ ngon hơn Nasigi Guru Kirtan se handaki Guru Kirtan asida oina lore aduga mayam su lakiriba mayam su inda hanare utorobo handaki chahi gi Guru Kirtan gi akhoi gi preparation che chahi amadagi hai to ro babu handaki Guru Kirtan che kamai na to re babu na Ay Guru Kirtan se jamna nungai gare adugu akhoi gi Manipur de lai ba odashin na shaga Kirtan shiga hawai se pen mi puna nungai da na hauna akhoi gi ashirwad mayam na shu jam thagat le thodam la kai gi handa Guru Kirtan jam khajar ya na handa modo ba mi puna wa akpiu so mayam akhoi gi thodam la kai gi am na thagat le ha ba akhoi gi phajana shu mayam pulla dana ashigi program ashi shille aduga akhoi na dress code akhoi gi nupi mayam gi dress code chu yam phajare akhoi gi dress code loina ma sha akhoi Manipur dagi porak pani adi makhada ko na akhoi gi Bangladesh ki pala khangde ade Manipur de la amba artist mayam gi pala shu yam phajare mayam na yam thagat le thodam la kai gi kana handaki Guru Kirtan che yam na phajare ana so mayam aduna ina mayam da shu live shu yangan gare ade kano ke har video shu maina matek ma ora dana mayam da share to jobani mayam na video sha pam jabini hana khalle handaki chahi gi Guru Kirtan gi vlog asidoina lo shallage atugadi akhoi gi chahi she next 12 years makhada lakto mi 12 year makhada amka sha akhoi thodam lakai gi Guru Kirtan gi vlog puna lakcharani so asidor dana akhoi egi video shindala shallage mayam